W'intebe mu karere ka Rubavu nyamara ngo abakora uburayi muri aka karere basaga 3500 bamwe mu batarabonye uru rukingo barasaba ko nabo rwabageraho iyi gahunda yabageraho kandi vuba kuko ngo hari nubwo byanga bakajya gushakishiriza amafaranga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho iki cyorezo kiri guca ibintu. Emmanuel Ndahayo mu nkuru irambuye. Rero ntabwo twakingiwe. Abo ni bamwe mu bagore n'abakobwa bakora uburaya mu karere ka Rubavu nyuma yuko bari mu bahereweho gukingirwa icyorezo cy'ubushita bw'inkende ariko uru rukingo ngo rukabona mbarwa muri benshi bakora aka kazi. Icyakora bamwe mu babonye uru rukingo bavuga ko babyishimiye cyane. Gasaro n'izina twahaye umwe muri bo ugaragaza imbamutima ze nyuma yo kuruhabwa. Barishimye cyane kuko hari batigeze bamenya yuko twanakingiwe, batari bazi yuko n'inkingo zaje. Tubona ni twebwe bazitangiriyeho, biradushimisha cyane ndetse twishimira cyane yuko leta y'u Rwanda iduhereza agaciro kandi kabidukunda. Ni igikorwa benshi mu bakora uburaya bishimiye cyane ariko bamwe muri bo babangamirwa no gusanga inkingo ari nkeya bityo bataba badakingiwe nk'uko Mukamwiza nawe twahinduriye izina ugaragaza inyota afitiye uru rukingo bigaruka. Twe rero ntabwo twakingiwe kuko mugenzi wacu mukuru wacu yahise abitubwira ati baje kudukingira, nahise ngenda ndi kwirukanka mpageze nsanga inkingo zirashize. Ni mu gihe ariko bagaragaza ko badahwema kwambuka umupaka berekeza mu mujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukorerayo cyangwa bakakira abaturage b'iki gihugu bambutse banyuze mu nzira y'amazi, nyamara iki gihugu cyugarijwe cyane n'iki cyorezo. Bagenzi bacu aho babonye amafaranga niho bagenda bimukira. Hari igihe rero abadamu n'abakobwa benshi ushobora kubura umugabo ariko ukaba ufite amafaranga yawe 5,000 cyangwa 10 ukarangura imbuto wagera muri Kongo ukahurirayo n'umukiriya w'umugabo bityo mukaryamana akaguhereza nk'amadolari 5 cyangwa 10 ukaba wazana bwa bushita. Niyo mpamvu rero na bagenzi bacu turi kubasabira yuko izo nkingo bazibona kubera ko duhura n'abakongomani igihe kirekire, abenshi banyura mu mazi bari kuza guhahira mu Rwanda. Twebwe iwacu umwe yarahavuye yarahabonetse. Abakingiwe kuri uwo munsi ku itariki 21 bose bamubonyeho kuko abaganga barahageze bamurebye basanga atari bukingirwe ahubwo ari uwo kujya kwitabwaho akavurwa. Ni ikibazo kubera ko ngera na Kanzenze mu murenge wa Kanzenze naho dufiteyo bagenzi bacu, ubwo rero bityo dufite impungenge kandi hano mu mujyi hose turahagera. Twe biraduhangayikishije, bibaye byiza natwe mwatuvugira mukadukorera ubuvugizi bikatugeraho no muri bagenzi bacu ndetse no mu bakiriya bacu bikabageraho kubera ko baturuka hirya mu baturage ndetse kandi mu baturage bakora ingendo nyinshi zambukiranya imipaka bajya gucururizayo n'abagenzi bacu bajya gukorerayo. Cyokora umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Gisenyi CSP Dr Tuganeyezu Oreste avuga ko batazi igihe hazabonekera izindi nkingo kugira ngo bakomeze gukingira abantu bafite ibyago byinshi byo kwandura indwara y'ubushita bw'inkende. Twahereye ku bakora umwuga w'uburaya ndetse n'abakoresha umupaka umunsi ku wundi, ariko umubare w'inkingo dufiteho ni mukeya ugereranyije n'abazikeneye. Ntago nahitamenya neza ngo ryari rizakomeza kubera ko izo nkingo ntago turagira ubushobozi bwo kuzikorera mu gihugu. Ni inkingo natwe nk'igihugu kishakamo kigashaka ubushobozi bwo kuzigura kuko ziranahenda cyane, ariko ugereranyije n'abazikeneye ngira ngo muri Afurika hari ibihugu bigera kuri 15 bifite iki kibazo ndetse hari naho gikomeye kurusha ahangaha. Abazikora nabo rero baba bafite nkeya. Igihugu rero kirimo kirakora uko gishoboye cyose kugira ngo gishake inkingo zihagije igihe cyose zabonekera natwe bazaduhe abafite ibyago byinshi byo kuba bakwandura iyo ndwara. Uyu muyobozi akomeza yibutsa abaturage gukomeza ingamba zindi zo kwirinda iki cyorezo cy'ubushita bw'inkende harimo kugira isuku no kwirinda gukorakoranaho, by'umwihariko akibutsa abakora uburaya kwirinda gukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu batabanje kureba ko afite ibimenyetso by'indwara birimo umuriro no kubyimba mu nsina z'amatwi, mu kwaha no mu ntanu n'ikindi kimenyetso icyo ari cyo cyose kidasanzwe ku ruhu. Ni mu gihe kugeza ubu abakora uburaya bazwi mu karere ka Rubavu basaga 3500 ariko 40 gusa muri bo bakaba aribo bamaze gukingirwa urukingo rwa mbere rw'iki cyorezo cy'ubushita bw'inkende, ni ukuvuga bagera kuri 1.14%. Twe rero ntabwo twakingiwe. Emmanuel Ndahayo, TV10 mu karere ka Rubavu.